U Kocurskim, jak i u väčšiny vojvoďanských hotároch, parastiše nemôžu pochváliť so vysokými urožajami žita. I ešte keď toto provádzi i dosť nízka odkupna cena, veli parasti rozčarovanje. За жито у Коцурським хотаре прилично подлий рок. Значить, просіково думав, що будемо мати 30-35% менший урожай в відносу на прошлий рок. Прошлого року ми мали по 5 тонн по голту жита, того року просіково буде 3, можда і іспод 3, від 2,5 до 3 тонни. Нас у Коцурець заобіходив барз дижі. Одна часть хотара і добила, даку свеці дижу, там є урожай, даку щічко векші приходить, 4 тонни, чак даку прек 4, 200, 300 кіли. Dok tadzi spram Verbasu, eto, tu veljo meni dižu bolo, veljo meni padanja, znači i menší urožaj. Cena žita od žatva pri koncu ešte vše nepoznáta, len 16 kontna, a to jak varia parasti, len 30 dinari. У околіску ціна висока, у нас дом вже не достигне, то уровень zato, že máme ograničenje izvoza, takže dom že nie šanse ani da dostigne ani blisko tomu, co u okolisku. Znači, naš parasti znova ohabeni, znači, na milost i na milost, jak še vari, koren sme bolo vyhvarka šljebodne targovišće, teraz toho roku šljebodного targovišća nemáme, znova nam je zabranjene. Pre zabranu vývozu po silovcoch je dosť starého žita, neznaše točno keľo. Ta opravdané obávanie, že še tak ze staré i nové žito hodný pomýšať, co by nebolo dobre.